Babinu malaikat alaki hita ikutin anbila sinuan wisneno lahemaiti nako sulnuan wasiat yekabe GKI wisneno neukit mineno i mabiti nako mafefane daud insulat Mazmur bonubam hit tema neno i bales nasat ay malakit kiustake elaha alasimese leututi naku isneno maal lei le ausali anbi omonik ma au uak au mes umaika ubalah anbi ume isneno henati au tamis isneno in alekot ma ututi henati in antun taku kau babinu manekat alaki bale on leme es an fek kohalan tuaf mese of natai hantutis i na twin ineklomit mes au he uton kit bale alekot lean fekit aumina hit of katlomifa het nata saitan balenane na twin hitam tau kalau at nata saitan balenane of hit katapini fahalan aan aknino neno i na ton kit kesel na daud inmunin anbi i na daud an itukun sa lein antamis nalali anbi inenomonit i kaala fanuan ay tenap ay sinmakat to mabeti wisneno le antuisit pules nem na kosa le sinitnik isin matak masine nikisin luken mafefa ay kesel na daud antuisit pules le an faninuan neukit neno i hen saksi manaton kalau inmunin na hinunok alekanan lasi alekot malasi amleut anmu ituaf lenami in hen lolo inaw na saitan inume manatolo an binuat inmo inmunin on liatoni nek amaunu in kanitfa bales nasat lean fehalan new in kanitfa tuaf mese henapisit inmonin Mr. Daud kanek baunfa in antebes nak ala ama wisneno es anfani aneot maahafot amneot in antui inek palsait nane anbi Mazmur ponubam hit ela ha ma ela nim babinu manekat alaki kesel na Daud an fekit heta alekot nek mupisit homonim an bikuasat papinan onle loit nahat mamninut alekanan atoni makana sole ko mupisit homonim honek salit honek palsait ala anbi ama wisneno anbi inkanan hit mesta penetitus mahalan anbi ilmanekan hit of tapini bales nasat na balbal amin babino manekat alaki naikam niken ham like mam subscribe lasinua ni niuhi ambiansin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.